Yalaki din! Unay kamatan sila. Nagsapa ka na rin. Diyan nga ruden makaturaw. Nga nga aramidam dito kusina. Kit-kitaam nga agar arunak, damagam pailaang. Ay, di mo pa'y inayadan, Mike. May inayad ko ayat ti agaron. Amom nga damot matmaturag. Asinaw ti matmaturaw. Isa ka. Ay na, saan ka matmaturog, Manuel? Agpada talaang asaanan ang makaturturog itirabi ay. Apay ti ko nam diyak ama. Yak manan makaturugan. Gapuking ka. Ay kat nasaya at ang araw tatulungan naklaangan nga agaron. Ala, ingkaagalay ti kayo apag sungrod ko, Jerwar. Ay na, adda ka dito'y sangwanan ti panganan. Iso asaan arumbang nga agsuyaab ka. Malapdak nga raw. Tiag suyaab. Di mo pa'y amumot a respetaran ti makan. Ay, apa. Ay. Apa yung kata makaturturog ang mutan? Eh, siyempre saan kagayam ang nakaturog idirabi eh? Nagsapa ka nga minabimbangon ang nagaroon ka. Basol ko manang. Dayta katibagbagakan kasi ka, Manuel. Amin laki din, basol ka. Apay, awan la ka din ti basol mo. Ay niya kung matibasol ka. Nagpig sa tiurok mo. Saan ka nga pakaturog? Sigod matakastaak. Dapat itakala ang agreklamo. Mangantakit din. Anya laki din. Kapay hindi maimas ng tibangan. Kaputi kurang at turong ko, dirabi. Ay, Tarang. Ha? Di sama, jak na yan. Adda kami dito'y kusina. Nakasango kayo ka dito panganan, tatang nanang? Katuan. Ang saan nyo matakot-kot yun, dahil takanan nyo? Ay, Awang gayam ganas ko amangan. Nanang, anya ti mapaspasamak dito, ha? day tatatang mo akabaw Anya, apa malalasak? Talaga mo't akabaw ka. Aguray ka man si kasila. Tila mo ibagbagamaw. Ada ka di problema yo? Ninanang mo tagkamaw. Agasim man. Alauna pa ilang iti parbangon nagararunan. Dilawam day ta, kaya nga rod makaturog, gapoy tinagpig sa panagururok mau. Masapula ka na yun nakangarod nga may dito'y balay, Kasi kamang nga may pasaray lumabas-labas ka lang mo dito balay. Lukas taong mapangka dito bangkag mo. Kumusta ngay dananang kang tatang? Di magasak nga ro di jay balay kat... Ay na. Kat anya? Ay, Anya kunak. Agahangas ka itinaunag sa kaagsarda nga agsao. atan sa problema dan adwa. Anya ko mga dayta problema da. Diyak nga ro daw mo. Ay kadnaskan nga amuam Nagadaw, tias asikaswag, dagiti mulak, dagiti kaldinggo, manok patok ang baka. Kat, napatpatagdag kita para kan ka, ng dagiti mismo ang naganak mo? Bakit kanila kayo damutan? Ay nagloko kan anang ibaga iti kasta. Gaputan lakay kan bakit dan? Saan mo nga si kaswan ida? Kaya niya ay kumatim aramida. Ay, syakman lang, di mapanmang pasyar kadakwada. Una, tanalalaing kang iti siya.
Maestra ko naman. Sige, umasidag ka ta ipang-urko kang kada ito igam ko pagsungraw. Kung naman siguro, jak maiturid nga ibaok kang kadato armas ko, ha? Nanang, anya di mapaspasamak. Ayun, anya nga agpaysaw ti mapaspasama. Apay nga ilaylayat mo kanyak deta pagsungurod. Si Kanto pa'y ti mangilaylayat kanyak day tawalays. Ibabayo man dagita igam yung nga armas. Armas, kano pagsungrod ko da ito'y igam kaw. Kanya pagsungurod na sa asawang, itilaylaya mong tupay kanyak. Ay, ibabayon. Tamapan tayo man dita o nagtaagsasarita tayo. Pagsasaritaan tayo, ti saan nyo pagkinkinawatan. Ay, balasang kaw. Mabalin asyak laeng ti kasaritam. Saan mo nga iraman ni tatang mo? Ay, saan? Masapul adwa kayo, nanang. Sa anak bakindi nga agap apura. Isupay laeng ita, ta sumaruno ak tubay. Kinapudno na, ada talaga problema may kininanang yaw. Ibagam manan asyak ti problema, idinto tanalawag asikat ti ayan ti problema. Makikam dahi ta pa nagsasaom. Anya ngamin aya ti parikot yo. Problema, sa anak ama katurog iti rabi ay. Kasta mo ilaan ti parikot ko. Agpadpada kayo matgayam. Makarengreng tinagpig sa panagurok na. Apay, san ang makarengreng di nagsapa panagar-aron mo? Bangon ka na, bangon. Diyak mo no sa dino ti papabanam. No saan kayo ang makaturturog, kaya't asawon dayta, adain sumyayo adwa. Adda siguro ah. Nakarutiin. Anya dayan ako na. Insomnia, tatang. Jay saan ang makaturog? Nakarutiin sumya ni nanang yaw. Masapul na ti doktor. Sika tagkasapulan iti doktaw. Sika kasapulan pa iya kapipig sa anak klase ti agas. Tadan perde ti panunot mo. Sika ti addan perde ti panunot na. Adda na panunot ko nga agas iti sakit yo. Yak kaya tagtumari ti agas. Ay, kabutang na nga minti agas. Kano kabutang nanto, pa'y ti agdigos. Oh, anya nga tinakitam a problema dagiti naganak ta. Adda insomniada. Gagangay nata na taangan da nga minan. Kahit anya nga rutinas kang aramidan. Adda singasingkukan ka. Numayat ka ah. Malaman, ibagam man na niya tayo bakit. Igatangam ida iti pagbuyaan da. TV? Di kahit makasawan? Katwan. Nagninat ti TV ita. Kat, aglaho ka mo't itinatang mo ang amin. Uray, ang naman ikaw. Igatangam mo ida iti TV da. Tapno saan kan nga agproblema. Padasam ti agurok ka, adda pang urko dito. Ay gano kasta lang. Agala mo nga ron at arbas ko. Agpinang urtaitan. Sigurado kasanak ka mapangaor. Apay ko nam, jak mo taglise. Ano makalisi ka?
Saan ka na sumanao? Tamaturog ako. O lakay, dayta ti uso at TV ita. Sagmamano nga ta. 50,000 laang mat. Anya? Nagminamot dayta na TV. Diyak kaya dayta. Nagkuripot ka matan. Igatang kulaan nga na ito motor ko. Dayto nga ro doon, 30 mil. Nanginalat ta. Mano ayang gamin ti budget mo? 5,000 lang bakal. Ay sus, awan ti 5,000 at TV ita. Nayunam mo ten ata para mutlaang kadagiti naganak mo. Tatang, nanang, at the surpresa mi kada kayo. Anya day ka? Nay, anya day ta nakakarton abi nagkatyaw. Saan kayo nga agapa? Kano di naktupay ka sa sarita ni nanang yaw? Kanayo na nakasta. Si kanto pa'y ti saan amak ti sarsarita kanyak. Alala, uslay dan. Inkayag tugaw jayan. Tay sarunok da ito surpresa mi kada kayo. Saan kayo ka din nga agap-apa? Dakas ti agap-apa nga agasawa. Oh, nangagmaw. Ay, dakas gaya man. Saan mo't adakas iti panagkunak? Nagmayado na TV da ito bakit? Naglawang kapag buyahan. Kita mo, uray uban kat makitam. Bakit? Kasto ito, mamatigatahangin ta TV di balay. Sakto pa'y masangot ti agbuya iti TV. Kapo iti nagadoanasken nga si Kaswan. Tatang, nanang, anya ti makunayo? Jack, nakakonsentrate na nga agbuy-buya. Saan da pa'y na makasao? Panagkunam, naragsak da nga tamon lang. Saan danto pa'y nga agkirkira mo kitam? Aglisi kayo tagbuy-buyak. Aglisita ka no? Si kantumot ngamin, pasal-sali ka dita sa nguanan da. Awanan tinas ka na problemahan ta bakit? Talagang awanan. Problem solved ko naman. Imbag man na napanunot mo tikas dyan solusyon bakit? Oh, believe ka magkanyakon. Well nga raw. Naglaing ka talaga bakit? Sakbay ka nga i-on na ito TV. Nas kang agtungtungtan. Anya ti pagtungtungan ta. Buyag pa nga umunay jay Diyos. Sakbay ka nga agbuya iti telenobilam. Day talaga ayam. Sige, sa anak nga agriray. Kanin ka nagluto. Tamasapa tamangan. Tapno masapatamat nga agbuya iti TV. Kawan Ay, katsi ka ngay mag, anya ti aramidam. Mapala agala iti pagsungunod mo. Ay, kating ka nga ruden Ay, anya mo dagitan ang mapaspasamak itapanawon lakay. Pinatayan dito'y, gubat ijay, nangina agagatangan. Nay, apay asaan nga agtagtagari da ito alaklakayan. Agbuy-buya mo ti ko na. Ay, kita man analaeng. Nakakidam mo. Ay, saan mo gayam nga agbuy-buya? Nakaturong mo gayam mo. Ay, nasaya at mutkit day. Tasya kong tiyagbuya. Ay,
Sulo kun ti agbuya iti telenovela. Uray payag patpatnag. Ah, nanggugulyorok ko Nakaturo ka bagaya bag. Kuto. Kuto lang mo tanti mabuya dito, tiba. Yan, nakaturo gani baka dito tugaw. Inidaran. Da kami. Tibuy-buyaan na ito, tibe. Oh, tatang. Anyangay. Mayat mo lang titurog iyo kininanang. Awan, mayatan. Saan kayo na puyatan? Sana'y. Nagmayat tupad. Panaturog mo kininanang yaw. Saan kayo nga kapapa? Saan mo tang? Ayun na ngayon ni nanang. Napan nakipalingki. Limabasak lang datang. Taumay kayo kumustahin. Mayat ay tibi may anak ko. Pagbuy-buyahan nyo lang. Kanayo na. Saan kayo lang ang madisturbo? Ay, apay ko mamadisturbo kami nga ibraw. Ito no rabi, agbuya kami manay. News, tibuyaak. Drama mo, tininanang yaw. Maturog kayo tatang. Ay, nilaki din. Makaturog kami lang aronay. Makabuya kami pa. Oh, anya bakit? Nakasagana kan ngagbuya. Wan, kita anak katugawa kon. Ala, iong kong arudang na ito TV. Ay aguray ka man lakay. Damagak man kan ka. Noan niya tinabuyam anyos idinapalabas arabi eh. Kasla. Di mon malagay. Agkabaw ka na talaga. Bakit? Si Kangay, anya mo tinapasabak ide buy-buyam at telenovela, bakit? Anyang aminan ti inding na nga agpaysaw. Alakit din lakay, saan ka nga agpangado at tumaray kas board member ita? Ha? Iti kinaado ti followers mo iti Facebook. Imposible no saan ka mga ba? Sa anak mo't nga pangpangadwa bakit? Talaga tumaraya kas board member ita. Nasaya at no kas talakay. Dakkel di pamati kan talag ko iti bagik. Mga bakaklagit di. Ay wala kay. Uray siya ng asawam. Kat dakkel mo ti pamatik ang mga baka. Mga bakan to lakay. Ayun kumare, tumaray nila kay ko kas board member itang. Kastaya kumare. Ay nasaya at angarod. Masigurado mi ang mga habak nila kay ko. Ha? Apay anak ko namday ta. Masigurado mi tasikat nila kay ko. Agasang man taribo-ribo ti followers na iti Facebook ko naman. Kas jay gayam kumare. No ado ti followers, sigurado ang mga abak. Si kakit dimot kumare.
Kas kalamangin insulto mo't, anya lakit din. Saan mo't ako, Mare? Salsalod-sudak laang mo't si Kamot. Basta kas jay. Pang-asi yung ta suportaran nyo kumama nila kay ko intun umay nga eleksyon. Unlat ta. Lando para board member. Masiguradok nga intun mapagasatan. Ado ti maaramidan na dito'y lugar tayo. Kastagayam, timbaga day jay amariakan ka. Nana, makapaulak nga rod. Gapo ka no taado ti followers nila kay na iti Facebook. Ay, sigurado ka no ang mga bak inton umay nga eleksyon. Ay, salbag kiday, apay, umdas ayaday jay apangibasaran na nubilang laang. Dayta nga rod, Nana. Oray pa'y milyon ti followers na, no amin at at tao dito'y lugar tayaw, kat amuda ang nagalas ti ugali na, kan lastog na amin alastog, ha? Botos daya. No, siyak, Nana. Saan ko nga ibotos ni Lando? Ado ti ugali na adyak kayat. Ha? Uray da kami jay balay, saan mi nga ibotos nilang daw? Amin ngamin agaraw na, kat pasig alinalastaw, ha? Nagmayat apagpiang-piangan ti rupa na. Nga rod, Nana. Ado, ti saan nga akin kayat ti ugali na. Sabay, numasabat mo, naka-chin up. Talaga asinigurado na ang mga bakto kas board member. Anya lakit din, aya. Anya laki din na ya. Apay kas jay. No ato ti followers, sigurado ang mga abak, una yang. Iso nga raw, ti kanayon amapan ibagbaga ni Maria iti tattao. Masigurado da kanaw ang mga bak nila kay nakas board member. Gaputaado ti followers na iti Facebook. Salbag kiday. Apay sugayam itan, ti pangrukudan tapno masigurado ang mga abak. Ha? Amo man nagijay at tattao. Sikat kanu ngamin nila kay na. Iso sure na sure ang mga habak day jay. No, jak tupay kaya nga ibotos na dya tao. Ha? Ultimo na. Amin kami di balay. Saan miya kaya nga ibotos ni Lando? Nagalas ugali na. Ay, oray da kamay. Amin kami mulaang ijay balay. Saan mi akayat nga ibutos? Mas kayat mi pay jay daddo maakalaban na. Bawa na. Uray sanda sikat iti social media. Nasaya ati ugali na. Sa nakas kinilan daw. Agapulang ta sikat. Naglastog. Lastog na mula kami alastugan. Oh, apay kasta tilangan. Adda ka di parikot mo. Ay, parikot ko nga rod ti aramatek ita pa nagkakampanya. Ha? No ita pa nagkakampanya, masapul nga ado ti kwarta. Anyat kayat mo asawan? Masapul ti ado a kwarta, ta iti amin apapanan, ket ado ti agkikil no kwa. Saan mo't amabalin na saan nga ikan? Tano agked-kedak, sigurado asandak nga ibutos. Anya? Parikot ko nga rod no pangalaki ti kwarta. Naimbag kumamad no dagpautang. Iwidrong pay lang ati abuloy day dinanang nga aday jay bangko. Iso pay lang ti usaram ita apa nagkakampanya. Ha? Ayun nga agpaiso niya. Sana bale, tainton mga bakka. Kat doble, triple, ti sukat na. Ayun bakit? Alaag pay lang ti abuloy day dinanang. Usarak nga kampanya. Anya? Abuloy day di katugangam usaran nila kay mong agkampanya? Wen, kumare.
Saan mat siguro adakes? Ayun, ayan. No maipapan iti panagkampanya. Wan kun mabalin. Saan kumamot nga usaron ti abuloy anya lakit din? Kasapulan ngamin, kumare. Sana bali tainton mga bakto nila kay ko kas board member. Tibat-ibat ti kwartana. Anya? Ag double kun ag triple. Anya lakit din aya? Iso apang nga asiyo, kumari ibutos tayo ni Lando para board member. Makapaulog mo tan, dagijay nga agasawa ya. Awan lat na saya atan. Uwan nga rod nana. Iraman da pa yun ti abuloy day dinanang da nga usarundang agkampanya. Una yun, aya. Naku nana pay, asaan na balikan o masigurado na mo't ang mga bak. Ribo-ribo nga rod kano ti followers na iti Facebook ko naman. Kahit, apay, amin a followers na iti Facebook, kat dito'y da lugar tayo agbutaws, ay una yan na panagpampanunaw. Dayta nga rod nana. Sinigurado da ang mga baka talaga. Para makita, into no may nga eleksyon, no mga bakas board member. No saan ngay? Anya lakit din no saan ang mga bak. Ay, usak lang nga may salakay. Sana nasayat nga usaran ta abuloy tapno pagkampanya. Ay, oray siyak muta. Anya lakit din, aya. Anya mo ito nilang daw. Asrasang agpampanunot. Nagadumot ti mabalin na pamuspusan. Saan ka takas jay namayin na tabuloy day dinanang da. Sa nabali ka nung raw, tagdublay kan ag triple no mga bakto kas board member. Anya laki din, aya. Musya ka may isa. Yak mamati ang mga amak na day. Iti kas di nga ugali na. Kas tao na apangas na. Oho! Un nga raw, iso nga ado ti tattao dito'y lugar tayo, asaan da kayak nga ibuto. Oh, si kamit gayam ti masabat ko, palilando. Si kakit di met. Saan to Lando ti awag mo kanyak? Board member Lando. Si kakit dimet. Awan pa ti eleksyon ngayon, kastakit din ti bakbakam. Ay na, Rodel. Uray awan pa iti eleksyon. Amok ken masiguradok ang mga bakak to. Ti kinado ti followers ko iti Facebook, maabakakit din. Anya? Iso apang nga asim ha? Ibutos nakmet. Tapno at damat gunggunana nga agkalugaran ta. Oo. Uwan ko na mo na. Una yan. Wala tanwen. Uray siya ka. Hasta mo timbaga na jalan daw. Wen tata, talaga alam lamain na ang mga bakto kas board member. Gaputa, ado ka no ti followers na iti Facebook. Egot ala, makitan to numalpas di leksyon. Sapay lang ko mga raw, ta mga abak to, tamusan ang nakababain ka nagiti tao. Amo na ayamit namin ti agbayan, kahit no saan. Ay, sa bagay makidya. Itanto pa nga, arayo pa lang ti eleksyon, kahit unay na palastog na. Di na amo ti agbayan. Ugali na jay, sipod pie. Ay, awan pa iti makabulan manipod inalak ti kwarta day dinanang ije bangko. Ita, awanan. Anya? Ay, nagpaspas matan. Wan nga rod bakit? Parikot ko itan no sa dino man hindi pangalak iti usarag. Kasano itan lakay? Padasak lang ti umutang ka dagiti amamok no ka. Ayun
kasapulang mo ti kwarta ita. Sa nabalay, tabayadam tumit lang. Ta sigurado mo't ang mga baka kas board member. Wen bakit? Anya lakit din aya. Nasaya ata nagranata manan, Rodel pare. Si kamat gayang pards. Pangasim man tagpautang ka. Ha? Uray 20 mil lang. Anya, si ka umutang pare. Wen pare, naibusanak ngamin ita. Nagbiit ama ibus ti kwarta, ita apa nagkakampanya. Kastaya, kit adumit ti mabalin mo apagutangan. Siyak pa'y laeng met. Amok nga rod nga ado ti kwartam. Iso asi ka ti pampanunuta kapag utangak. Anya, Di ka kadi madanagan pare. Taapaman na mga bakak akas board member. Numano ti inutang ko ken ka, dublyak to ti bayad na. wow. Uwan pare, ikarik day ta, anya lakit din. Kasano ngay lumaabak ka, di awanin. Ay sus, sana mapasamak day ta ko nagtumay. Sigurado, amang nga baka. Una yun, Arodel Dayjay. Ay, pangalaan na mo ngamin ayat ipautang na kan ka. Kamanulaang matisweldo na iya pagtrab-trabahuan na. Isupay Bay amlatan no saan nakaapi na utangan. Una yun. Uwan anya ngay nga rod. Ngam inton mga bakanto kas board member. Saan to pulos ang mairanon? Ay uwan bakit? Anya aga po ang mairanod ngay mait. Nagawan mo ten abain na no bilang laan. Ay, lakay, ipadas mo lang ti umutang iti sa bali. Barang adda maipautang dakin ka. Uwan bakit? Mapanak iyayan ni Tata Pedro inton malaw. Pangasim mo ten atata. Pautangan na kumamot. Uray 20 kailaan. Siya ko pa'y lang ngagminmintinas ti pagutangam. Sikam ilando, anya kalaki din aya. Taamok nga ado ti kwartayo, tata. Anya kita adon, sapay la ko mga rutapod nung adaw. Alamot ten atata, pangasiw. Di kay madanagan, taapaman ang mga bakak. Numano ti inutang ko kada kayo, doble no bayadak. Anya, Tata, sa anak nga agang angaw. kasano ngayon no saan ka mga amak di pag-awanag. Ni tatamit, anya lakit din aya. Masiguradok ang mga bakak, tata. Ha! Ato ti followers ko iti Facebook ko naman. Adu daman, ngam saan mo nga amin lagi ti followers mo. Kit dito'y da nga agbutaw, saan aya? Anya, Pasensya ka na lang daw, ngam awan ti may pautang kuking ka. Alamot din ako, Mare. Uray 10K laang no isong. Pangalaak ngay mo't iti 10K kumare. Maibusan ka ayamot. Kat saan? Anya saan kumare. Kat no nagigiddan ti binayadak inidaman alawas. Nagbayarak ngamin iti tuition fee iti pagadalan. Kan, katapusan iti last week. Nagbayadak mo't lang iti loan ko kan bills. Kastaya. Imposible mo't ano awanan at talaga. Pudno man ti ibagbagak kumare. No adda akot apay kit din asaan ka pautangan ngay. Uray 10K laang. Tapno adda aramaten nila kay kung agkampanya. Apay, kat kunak man no in withdraw yu ti abuloy day dinanang yaw. Unangam na ibuson, Mare. Di ka madanagan. Tapaman ang mga abak nilando kas board member. Uray dubli ti bayad ti utangakan ka. What? Wan, kumare. Pudno ti bagbaga. Ay, jak amo no maasara kuno agkatawak iti kasjay nga imbaga ni Maria, nana. Anyat ko na aya. No mano kano ti mautang na kanya.
Doble no agbayad da, apaman ang mga bak nila kay nakas board member. Oo na yan. Anya lakit din. Aya. Makapaalok da. Alaman nga raw, makita atanay, umadanimot ng teleksyon. Bareng no mga baklat ta, uray ado ti mangibagbaga asaan da ka no nga ibutaws, gaputa na galas ti ugali na. Ay, awan lat amok na. Anya lakit din ayan. Ay, manulangan alawas na kay eleksyonan. Wan nga rod bakit? Kasla makariknak iti panagdanag. Tapay ko maamadanagan ka. Awan ti rumbang apagdanagam. Anya lakit din. Tunggal lumawasak nga ni Sentro. Awan pa iti mayat amang pansin kanyak. Anya, bay amlat ta kadila kay. Masiguradok nga inton mga bakanto kas board member. Isudan tumit lang ti umasidag. Uray puutam day ta. Ha? Isudan to ti huyo. Oh, anya ngay palelando. Nalpasin ti eleksyon. Ngam si kamit ti pinakalas iti nambelyo. Pangasiman pare. San nakpailang nga kasasarita tani. Napudot ti ulok. Ay inayan. Alig na lang nga nagbilang ka itipiyak asaan pa napisaan ngamin. Anya? Apay, umdas kami ayamit ti kinaaro ti followers iti Facebook. Tapno silkem ti politika ket sigurado ang mga abak ka. Anya? Anya nga ita, siya ka tinakababayin ita. Ulay ado ti followers mo, amu na dagiti tattao nga nagalas ti ugalim, awamit laeng. Ay sumart ng kawun no. No nangala ang mga min ay titulid mo nga. Tumaltale ka nga board member, ay ayo. Makapailit kamet. Magayam lang daw. Ha? Abay nga eh. Kasalasan mo't ang maidrawing na tarupam ita. Ay pangasiyo tata. Napudot ti ulok. Saan nyo kumadagdagan? May na. Kabay ang apo pumudaw. Anya ka lagi din na ya. Ne. Anya kita. Last number na. Anya? Ay abaw. Dahil sinigurado ang mga baka. Kaputado ti followers mo iti Facebook. Musika mo ti pinakalat. Ay na. Iti ti ribo at tao diti ilit kayo. Ang kakasiman di 30 lang ang nagibutos kang ka. Anya? Inayan. Ayan na rin kasi kung na ribo-ribo ang followers mo iti Facebook. Ako mo! Dita ka man langan. Awan man ti oras ko ang makisarsarita kan kasilya. Anya? Awan tumalang ti kaus-us kan dagiti rumrumor iti ngiwat mo. Tasyak pa yan, di pangibagam iti kasta? Ay, oo na yan. Anya lakit din aya. Anya? Di ko namkit di. Nasakit tinakam mo, gaputan na abak ni Lando kas board member. No nangalaan na ngamin aya, iti turod ti pakinakam na. Apay, gapulang tado ti followers na iti Facebook, serkan nanti politika. Selya. Nga uray na lausaran a pagkampanya ti abuloy, ay anya lakit din kunakmanan. Sakit na umutang, ikarina a doble no agbayad, tamangabak a board member, anya lakit din manan Dita ka man langan. Salpag ka kiti. Makapaalag kayo nga gasawa. Anya lakit din ti pudot ti panawon na yan. Kadigdigos ko lang, aglingling utak manun. Kurt, apay nga asyak toong tamong bakit? Saan ka ngungungtan? Ibagbagak lang ti marikrik na. Tauray si ka, permitilingot mo. Kawan, kita man, oray lag tadilingad ko na. Kit sa anak mo, lata nga agungat. Ay, mahay blood akong atalaga gapu iti pudot ti panawon.
Ipaturong ko man lang king kada ito electric pan. Ay saan? Ah. Jak kayat ti ag electric fan. Tanapudot ti angin arumrumwar dito electric fan. Hungar. So na saya tlatan nga depuntan. Agtugaw ta. Dito salas asitatal na. Awan ti agong ungat. Awan ti agrik-reklamo. Paypayan nakman Jose. Anya, paypayang ka. Apay tulang ka. Oh, at ti karton. Pangpaypay mo kanya. Uunay matirigat ko na ya. Kat agpada talang apirmi ang mapudpudutan. Bakit nyamte? Ni, agsaw kan a Pedro. Itay ka pa anak katakder iti sangwanak. Kunam nga da ibagam. Ngam di ka maagsasaw. Anya ka laki din. Jak nga rod maisa o ti kayat ko nga ibagamanaw. Kabailam na ita. Apay asaan mo ang maisa o? Na, nagsangi ka mo tan. Tumalala ka man. Ang mga noda makakita ng ibagada abakla ka. Anya bakla, malalaki ak. Ibaga mga minon ati kayat mo nga ibaga. Isangit-sangit na din. Sapay nagputo. Nati kagami na mulak manaw. Ah. Natay damen. Among ngamin apanawon titi kag takta. Agmula-mula ka. Ungtan nakway. Imbis kumakasyan nagmag. Kasyan ka angam anya ko mati maaramida ngay adin ko. Jose! Ayan mo! Adaak diti ruar. Ni, ayaban ako ni manang mo. Umay ka na! Mabilang bakit? Nay. Apay ngay, ayaban na ka. Bakit amo mo na? Dalasam! Daw may nakpaypayan! Nagpudaw! Na, isus, para paypay na ka ni misis mo? Pigsahan pa'y lang mo. Nung ay atamakangaging ka. Oh, under desire ka talaga. Agawid kan. Tanay baga mo tunti kaya mo nga ibaga. Oh, jakla ko man imay dito'y balayo. Di nakwit kayang matulungan. Yan niya ngay kung mati maitulong ko king ka. Padaak titudo. Anyaak. Magician. Sige pa'y paypayan nakmay. Anya kalakit din nga asawa. Nagsadot kan. Unay ka mo bakit? Mabanuga mo Pag ginanaanak mo Agreklamo ka, ha? Kayat mo, outside di kulambo ka inton rabi, saan mo na bakit? Sapay nagaduti-lamok ita. Paypayan nak. Saan ka asumardeng? Agingga nga ibaga asumardeng ka. Unay mo datan. Nagmayaten ti mapaypayan. Ay, nagswerte ako ang naadaan itinasingpet nga asawa. Bakit? Malaman, ang kagluto. Maluman ay ha. Kitwain, di mo makita, simap ngatan. Aywan, panagluluto manan. Sige, tayo nakarod agluton. Ay, makay na mula. Ay, siyak mamay, ti sumublat di tatugaw mo, akot son, bakit? Ay. Uray ko lang nangag, ti panagurok ko. Nakaturuak dito ya. Kutson at tugaw pa mag. Salbag. Nakaturog mo dito saklot ko. Dito pusa may anang isit. Nagbayatin ti tuturugan na dito saklot ko. Baya man la maturog ka niya ako. Ituloy ko di maturog. Jose! Ay, bakit? Ituloy ko pala ang kumati maturog. Apaya, mangantayon. Kahit nakaluto akon. Manganta nga ruda na. Nakaturog mo dahil pusa dito sa klot ko na Kasta na day tapusa. Kay kayat na ti maturog iti saklot. Ming. Meow, meow, meow. Meow. Na, apro-aprosan na kitin. Apay, dakas. Kano saan ang nagdigdigos day tapusa? Hindi ba bakman lang ay inayado nun? Dahil manitikan na. Kano kagurguram ti pusa lakay? Ita, paturugam dita saklot mo. Meow. Ne, pakanong pa yun. Meow, meow. Ay, bakit? Surutun na ko niya kusina. Meow.
Oy, Jose, punasan mo't aday talingat mo. Permi ngagtad-tad-tad. May mas ganto linuto masidawan. Adobo ang manok ko naman. Itakalaang ayaan nakaraman itinaimas asidaan. Kati pudot na bakit? Nakaroonay. Iso nga urak lagling itamangan siya. Kasta ti asawa sa laagling at numangan. Nini. Aguro uray gayam ti pusa iti kanan na. Pakanak mampay bakit? Ay sus, mangan ka pa'y. Mabisin. Masya na arog ka. Naa, manang nga asi ka mat iti pusa itan. Mas daawak man ken ka, Jose. Ay, paypayan na ko na. Unay ka matim bakit? Mapanugak mo ta. Imbag kumaman o paypayan na mo. Amo managlukmagak, talaga kagurak ti pudot. Naktangan ako namang paypay keng ka bakit? Kayat mo ang mahay blada, kat mabalo ka di na oras. Ay, saan mo ta bakit? Yat adayo mo na po. Iso apay-payan na, pigsaam. Nini. Bakit? Apay, sa dino ti papanan ti balasang ta. Rimuar mo ilatan ni ta silid na. Limabas akasla, di na ta nakita. Dayayan. Un nga ron, agoray ka man. Oy, Veronica! Apay, saan na kami makita kinitatang mo? Talinabsan na kami latan. Nakita kayo, matnanang. Kun apay ang naka-shorts ka, iti nakakitkiting. Kun nakasando ka pa iti hanging. Isumat ti uso ita, tasamor nga ron. Damag kayo manin adamag. Kat, sa dino ti papanam, di tabalay ti barkada. Sus Maria Josep, rumuar ka akas na tigawas mo. Kunakon kat, agsinublat kayo manin nga agdamdamag. Ay. Kinkinsipe lang titawan mo, mapan kan agpapaaram. Nagpudot nga rod mo, tatang. Anya ti kayat yungay, ag-sweatera, kin ag-jogging pants sa armoire. Lakay, adda puntos ni Veronica. Nagpudo mo ngamin nga agpaiso. Imbag kumamot Nuuray siya kat mapaypayan ni tatang. Ay sus, malimot na. Banugan da kon nga ginano kasta. Santan alapdan ni Veronica lakay. Palubusan tan armoire, tapno makalang ab iti presko nga angin ijerwar. Sige. Rumuar ka na ngam na Agawid ka sakbay ta alas 5 iti malam. Day talaga yam. O sige, mapanakon. Oh, nangag mo, dya imbaga ni tatang mo, Veronica. Wan ka di. Sakbay ti alas 5 iti malam, nakaawid akon. O sige, mapanakon. Ay, permi nga minti pudot na lakay. Ne, apingay, si Marden kamutin amang paypay kanyak. Tuloy ang pagpaypay lakay. Agore ka. Inamang kitahan dya pusa dya kusina. Nunalpas ng akin nan dya integ ko akanin na bakit? Di ta ka pailangan Saan ka pa'y anak kadigos? Agdigos akpay laang. Ala, alas 4. Katsakbay ti alas 5. Naskin anak kaawid akon. Nakadigos ako man itaypay. Jack mo't makasublat ang makasakdo iti pagdigos ko di tabupon. Nagado nga min ti agsaksakdo. Nalabsak kat adupay laang tinakapila iti bubunyo. Awan nga min ti dalumda. Iparit ko man ni tatang kung ada sumakdo dito nagpakasi dalaang. Tawan ti pagsakduan da. Sapay nakasukata kon. Apay ti nagsapa ka mo nga agawit ngay. Anya dyan ko ng mga oras? Sakbay ti alas 5. Naskin anak kaawid akon. Isot imbaga dagiti naganak ko. Ay, nag-stricto dan? Ala, inkaagdigusan. Tamapantag umatang iti fishbowl ken kikiam dita sentro. Siguradong adda dagiti boys crush ta naka-istambay ijay. Gun, inakon. Di ka madalagan ta parta akak ti agdigos. Oh, nakaawid ako na. 5 minutes sakbay ti alas 5. Nasayaan mo't ano kasta? Oh, tatang. Apay anak
Nakigam kay ti do atimbang. Ibabaon ko ama pansumakdo, tawan pagluto. Sa dino nga iti pagsakdo am tatang. Yaman na mo kininanang mo. Ijay pagsakduan dagiti lumablabas dito'y balay. Ijay! Tatang, amok no sa dino ti pagsaksakduan dagiti kaaruba tayo. Ibagamkin ni tatang mo no sa dino. Ijay bubunda siya ron abarkadak. At idug ti pila ijay dagiti makisakdo tatang. Apay ngay ngagmula-mulagat ka dita, Jose. Ingkan ah. Ay, nagriga mo ti biyag kon aya. Para pay-pay ti nalukmbag nga asawa, para sakdo pay ti danom. Agriri ka? Ah, ay, mapana kon. Sumakdo ba? Darasam, tagluto akon. Oy, Darasam! nagadumot ang makisakdon. Nagatidog ti pila. Ay! San nyo mat ang ibusin ti kargana day tabubon? Mangibati kayo mat ay ti sakduan me. Mana, Jose? Makisakdo ka, Mike? Ganoin, awan mo't danom me. Oras ka makisakdo ka mat. Wan manaw. Natikag lang arod dagiti mulak anatangan. Awan pa'y usaran mi adanong. Ne. Agluwa ka mat tag. Nagadot tao. Di ka agsangit dito ya. Makasangsangit ak nga rod manaw. Nakababain. Limaklakayan ka nga agsangit-sangit. Ay, wanan niya. Nalipatak mo tag. Nalipatam nga. Alalaki ak ah. Tuwalakan ah. Ibagampay lang. Ibabain mo ti puli tayo. Ako dito. Paglutong bakit? Duwaan na pumpuno at timba. Apa yan, nagbayag ka? Nya ka magtin bakit? Ong tanak pa'y laing mo. Nagado nga minti nakapila sumakdo. Kat, adda pa'y nga tamasakdom. Anya tigat mo sawan? Makalawas akon asaan ang nagdigdigos. Isakduan na kumay ti pagdigos ko. Agkakapsutak pa'y laing anak isakdo yan nagadayo. Masyan ka magkanya ako na bakit? Ni Veronica, isakduam to kanupay. Ay nadya po saan ang isit aya. Ayan na bakit? Tananuam! Ito mga nakakamot na. Mabitlaan dito eh. Maminsan pa'y abuyat. Ni kagkaramot ah. Agkagat pa'y mo. Para matlaang king kada ito aramida. Takmo saan ka ama high blood. Gapoy tinakaro apudo ti panahon. Pusa. Kaputan na digos kan. Sapay ko ma. Tagtudom to inton rabiing. Ay na po. Sa anak mo tin ang maparigat at sumakdok. Iyan agadayo. Sa anak tumutin ang parigatin ni bakit ko amang pay-pay-pay kinuha na. Talo mamiis tumutin ti panahon nagtudong. Ay, Dika. Nalpas ka na nadigos pusa. Hanggan. Ay, wen. Orasan kang agsubsublipay pusa. Jose lakay, agring ka. Jose, Yan naman kalbi-kalbitan bakit ta nakaturo ka kaon? apay nga rod nagsasao ka ngay. Apay ay ako manalbit ka. Adang sa kaya mo asawon ah. Ay, nagpudot manan. Paypayan nakman. Anya, katengaan ti rabi, agpapaypay ka kanyak. Pudutin na nga rod. Apay, saan ang nagtudo aya? Ay na, kastaunay aragsak kun ano nagtudo. Angam saan mat ang nagtudo. Apay, dinigos ko matin yung nagnisit a pusa. Anya, dinigos mo jay pusa. Wan bakit? Ibagbaga mo dagiti lalakay kan babakit. Ano digusem ti pusa? Agtudo? Digusek sa manan apaturayat nagtrangkasaw barang agtudo?
May kamanan ako nakon. Sapay awan lakid diti sa bali nga ibagam. No saan nga ti pan nakapirdi dagiti mulam gapo iti tikag. Nya kalakit din manong. Ne. Rugya naman ang taglib-bilibin. Imbagken ka. Tanapigpig sa ti pakinakam mong umiti siya. Aginom tamang kiti. With matching video ki. Ay, yak makakanta manong. Tapir mi amalidlidayana. Huwag ko namon. Agore ka. Tayo nakurnusin di paginuman ta. Kumanta ka mo tinaating ko. Nagadun ti kinanta. Dandan eh. Ay. Diyan may lukat yung iwat ko. Tagaputa. Nakaroon ti bardag ka. Pagkanta, nagpailang met manong. Inibos mo pa yung di pulutan tan eh. Siya kaya tinangibos kitno siya. I feel it in my finger. Manong. Close home. Gusto na. Makatitilang mo dahil na panagkanta. Nay, uray lang makashower. Makashower ka manong. What been another? Naganong ti shower dita. Was Tagiwan mo. this my thing? It's an Nagkakaroon na shower. you. Nay, kaslamot. Ay, Arbes. Agarbis na talagan. Ay, manong usay. Jack final pass ka nagkanta ah. Ay, kaslaag tudong sa matan. Ha? Ay, wag. Agtugdo na rin ka. Ay, sos! Yeah! Pow! Ang tudo na talaga. Ay, sige, manong. Yeah. Ang kanta ka ba? It's nice. Kumanta ka ba? Kumanta ka. Ading ko, insulto na samot na. Ay, saan? Kaya pwede pa nagkanta manong agtudo na. Ala, anya lagi tayo. Ala, manong usay. Makapatudugayam na itang boses mo. Kiếm tiền mấy kênh đây. Nói luôn mà kiếm tiền mấy kênh. Không có. Nhưng Quỳnh là Quỳnh nói thật. Hai ba kênh là nó hai ba kênh. Ví dụ mà kiếm tiền nó không có nói cái gì đâu. Ý là không có thiệt. Báo cáo thì rõ ràng Trần Tuấn Tú gian dối trong làm công việc. Báo cáo gian về Ý là không có thiệt. để bú tiền một mình. Hay là quay cho chung. Hay là quay cho chung. Có em làm có gì đâu quay. Cái này là Anh quay Trung là nhà đi trang em là nữa. làm video thôi chứ bữa giờ video AI không mà. Cái này video cũ sao đi sao lại hoài à. Quay video bình thường mà có gì đâu. Thôi bình thường không tin nổi. Thiếu gì cái vlog đi quay đúng không? Má chật tối mùi quay gì cha. Tối 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 chụp cảnh nó về. Rồi. chia ra hàng ngủ hàng trực chứ. Để cái bên. Quay cái gì? Quay nó ngủ đó, quay không ngủ. Thì trực ngồi gác cổng với lại khi nào đi tùng em. Random khi nào biết được mình đi tùng. Thì cầm cái máy quay theo. Rồi hàng nói chuyện đi em. Bây giờ em quá. Trung Ý nói Trung Ý. 3.000 USD nè. Tháng kiếm mấy ca. Rồi Hơn 10 ca. Anh Đạt. Khủng sao? Anh Đạt.
được anh mới thử để mặt mọi người nè. Mọi người nó đông hơn chứ. Ủa, tại sao tôi biết cái mặt không được là do mặt? Đúng rồi. Thì tại mất rồi. Ý là nó nói chê là mặt xấu là mặt gì mà không mặt Cái được. này lỗi gì? Mặt lỗi gì? Không bật đường là không bật đường. Là lỗi gì? Chứ không được phải lỗi gì nữa. Lỗi Đâu có nhớ. lỗi vô bích trả về là gương mặt này quá không quen. Từ hồi trước Tết bây giờ sao anh nhớ nữa. Là vậy để kiếm vé nhiều tiền từ YouTube rồi. Chuyến nó đồng đéo mà nhiều tiền. Chưa được 100 triệu kêu nhiều tiền. Chứ không 190 triệu. Chính tài chính. Ai là chưa được 100 triệu một tháng hả? Là chưa kém mốc chưa kém mốc 100 triệu thôi chứ tập chính chính. Đó, một tháng anh Đạt kiếm KPI đâu khoảng gần 50 á. Anh Đạt không được cầm một Đó là triệu. sách đó. Là 50 là ít anh ơi. Ừ. 50 là số ít đó. Đúng rồi đó. Đúng, ta ghét qua này á. Ủa 50 là mấy trăm hả? Mấy chục k. Năm- Còn trả chia lại công ty nữa mà. Là thật lãnh của anh á. Đấy là thật lãnh đó nha. À 50 của anh đó hả? Thật lãnh đó nha. Chứ không Ghê phải- trời ơi. Đó, mọi người học hỏi anh Đạt nhiều không? Hậu túi á. Số có gì học hỏi. Anh thấy kêu Hỏi anh Đạt đâu. vô mới hỏi được chứ. Anh Đạt Không chịu anh đâu. Đạt giờ sao quá mà bây giờ hết Anh Đạt còn dính nguyên rồi kìa. Chưa ra. Giờ có làm gì đâu học hỏi. Rồi sáng á, đáng lẽ là cái kia của anh Đạt á, anh Đạt chụp hình đúng rồi. Cái anh Bảo mới đổi. Bảo nó đổi qua, xong cái hồi ủa mày anh đó, ủa sao hai kia giống nhau à? Mà đỡ xong nhạc vô luôn nha. Xong cái giờ kia của anh Đạt báo là đang sử dụng cho mấy cái. Không, mấy em cũng bị vậy á. Không, anh bảo dùng của Đạt liền. Hồi cái kia của anh Bảo là sao không đưa qua trên Đạt đi. Thì cô anh Đạt chụp hình sẵn hết rồi cái đem qua cái ghi tên Bảo lên. Gạt ti luôn. Xong Đạt vẫn chưa hiểu tại sao ủa